Boleh pi barok ki bapet ya katuk kubar jang ukaru news. Kini kide kibat kibakungsan jang kane katayo. Kendra menderkar RBYU haumling bat kentu ya ki kontraktor ban husiar habawan ra nong trenabar. Penyar ka KSU ya utunum utendai hadin balayo ban penskam ya ka KSU paham lapong paham sotri. Daki spangut penrung khot ka Voice of People Party haumsning. Haumling penpai ka KSU ban RBYU ya ki mender ki batmu ban wandung tu hakamit sni ublay. La pelat petba ya ka kot bat ka jingruai balatho dau babu Rolinson Shadab hamaurong. Khang ka FKGP ya arteli ka office sarkar kbi bamburam ya ka Sni Thomas Jun. Ngam jela bukhenna rit kat badang ya lekai harut wa umtreu. On pelat petba ka KSU ya ka jingruai namar lakari haka arku sau terik jeliu arja arplai. Penti kenau MLA ka Mauhati konstituensi Basyan on siang rong no ya ka surak jari sya trai. Kublai shibun ya pi baro ingin saya kendu pat hakawai katayo.